Malolo male aho e ki melele e tonga hano kotoa. Fia ki taitale le ki motol ki mo unio ngongo mele tio ka umafiki televisone tonga ki he fia fini. Pakai ko ia ki he tala no alalahi oi aho. Maho inga ke tānaki ai vai uha pia ngawe whakapoto aki mo tuhani ke uhi koe kamata i ni tawhanonga ia te whaahita ua whaua no ua no tolu ai me kamata i ane afi. Whamana tua aho oi konistu tone i he aho whae mahingani ai oke aho whalai te ia e wike ni ka o kuto whamana tua i aho moni te e wike kaha au ake aho malolo whawhamuna. Pea toi pe lau hoa pe whakahoko e whirisi i mai wāhenga o tonga tapu wha hono pia mo whitu a Hong Kong. E te iai pe me ngahi tala noa ke he anai angi whakataha me wakai ke whamui taha me he mala e o sipoti pe he fo ke whamatala e aka koe wakai lewa eni ki he whakai ki. Ko tuku mai me he wakai matangi atonga ai whakatokanga ki he kakai o whanua ai mahu inga ke tānaki ai vai uha. Ngoi aki whapoto aki mo tuhani koe uhi koe kamata atu eni e tau whanonga ia ai whaahita ua whaua noa wo noa tolu ai ne kamata ia ane afi pia e lele pe ki ahatou noa o epeleli o e tau fo'ou. Alice Tupou me whakaiki ki e tala noa ko ia. Ko e tala tau whia mai mai uha me he wike ko o siwa a mai ke wikeni ai a kuha me whafofo ke lahi uha me he ofise wa wakai matangi atonga na e maalunga nge pe ai uha i awalisi ko ia i niwa top tapo mo wawau pe koe toinga ko ia o tutonga na e kei maulalo pe ai awalisi o uha. Ko e whafofo ke uha me o katopa ko i ki ti sema tauni e lahiang pe uha ko e toke vai whanua wawau ai e whiunga me milimita e ni maono. Pe hoko hifo ai haapai koe milimita ni mawha. Hoko hifo a motu mo ewa pe hiki nukalofani ai e milimita ia e ni matolu. Niwa toptapu koe milimita e wha nima pe tok niwa fo o lewa koe milimita e wha taha. I e whafofoa ki he uha koe misanuali o tau fo o ki maasi. O toi maalunga hake e uha ia e tō i wha motu mo ewa ai e milimita ia e ni mafitu. Hoko hifo ai a niwa toptapu koe milimita ni mataha. Nukalofa koe milimita e wha hiwa. Wawa muha pai koe milimita e wha ono pe toki niwa fo o lewa koe milimita e wha ai koe anga maheni pe ia e uha kwa toi niwa fo o i taimi koe ni. Nei tuku atu i he ngongo ki mua ai leiti o tonga ai whafofo e wawakai matangi a tonga koe a whape e taha ke ua e malawa kene wesea tonga ni e whaahita o matangi koe e tauni ki he tau fo o pe koe taha i e malawa ke a uia ki tuunga o ia wha malohi. O mahenu pe foki e tau keifi a mai me uha o talo me he wike ko o si me ngahi hako me mana ai ana e pehe e whafofo e wawakai matangi a tonga e si ianga e ngahi matangi sai kolone i hono whahoa koe ki anga maheni kai lahianga e uha koe ki he kotoa o i otu tonga i he whaahita ua whaua noa tolu ma tuunga i he whaahita o lanina. O ko ia me whafofo koe a whape e taha ke e ua i he whaahita ua wha koe ni e malawa ke a o ke tuunga i a wha malohi ai koe mahina ko sanuali mo Februari o tau fo'ou, koe taimi au whafofoa e lahi ngai whainga mali ke hoko ai ha wha ki tongani. E lahi ngai whainga mali ke a whangia e ngai vai whanua koe o hapai tonga tapu mo ewa. E whamatala ki mua ai tokontale kita o e whaamakai matangi a tonga lai te awhiwhita nane pehe ai, koe whaahita o a wha koe ni koe whaahita o lanina, pe koe tau hoko ne tolu mo lanina pe ai tau whaahita o a wha. Ma ai ngongo a le teo mai televisione tonga kua o Alice Tupou. O ku lalotonga ngatua maamani i he teu ko ia ki he whakaali whamaman lahi i loko e Expo ai e whakahoko ia i he ta ua noa tau noa ki Korea Tonga. O ku tuku mai ai ai whainga maalie ki he kau whaiungongo i maamani ke nau wholoa watu o kamata ai ako ki ngai ulunganga whafonua o Korea me ngai talatala noa ki ngai mea i whakahoko i he whakaali lahi ko e ni. Malau pito pe ako korpe ke hufanga hinga hi talafatap kakatu ko whaki atu i he whaleni kai atake tuku atu ai uloa ki li poti o ngongo whakahantonu koe ni me i he kolomua o Korea Tonga pe a me Seoul. O whikau ake enipa mo e polo kalama kulo tonga whahoko i he whonuani o kukau mai ki ai komsoni whamawholarea a Tonga o whafafonga i e ngawe whakamitia i ho tau whonua ai a koe polo kalama koe ni koe polo kalama whakawhia a Korea Tonga ma ai kau ngawe he sektoa i ngawe whakawhai o ngongo me whau polo kalama o i ngahi whanua o mamani i he teu ki whali ali lahi a mamani o loa koe ia koe Expo. Ai ne pore foki ki ai pe piti ki ai a Korea Tonga ke whahoko mai ki he kololahi taha whikaua o Korea ni a Busan i he wanoa tolu noa pe a koe whakaamu ia pure anga i ka kaile paprika o Korea Tonga ni ke o mai ai kau ngawe whakamitia me ngahi whanua o mamani
ke nā wako ki he tawhaaki o ulunganga whafonua o e fonuani. O tau te whito eni ki he nau lea, ko e teunga, ko e whaiva, ko e mea kai tu fonua, kai pehe ki he ngai whitu iloa, ko whahoko, ai ngahi ngā ue ki ai ke hoko, ko e ngahi mātanga iloa ia i Koleani, kai pehe ki he ngahi makatu unga mune toho aki, mai ai a mamani ki Koleani i he tawhaaki o e taki mamata, pia mo e sipoti. Aia ko e polokalama ko nine kamata ia i he kamata anga e tauni, o talo pia mei maasi mo e o mai e kau whai ongo ongo, mo e kau whau polokalama i mei toko walu ki hongo fulu i he wike koto ape, mei he ngahi whanua ke he kehe i mamani. Ka koe ni ihi whokia ngau ngau e whakamitia i he ngahi kau taha mitia ai pule anga hona taha whanua. O kau mai ki ai a tongani i he wikeni aia o kou kau whataha ai pia mo Sharon Elone koe ofisa whau polokalama maalunga ia ai le ti o mo televisione tonga ke ma kau whakataha pa mwini i kehe koe kau whafofonga me ngai whanua kehe o mamani o ku kau ki ha ahi koe ia o e wikeni ka koe wike uluakia o Novema. Aia koe timi o e wikeni ko ki maua pa me i tongana me i he ngai whanua e Pasifiki. Pea koe toi ngā lewa pa me ngai whanua o Asia, aia koe toko ua pa me Cambodia, toko ua me Indonesia, kai pehe ke toko ua me Taileni. Koe kotoa a ki nau tolu koe ni whataha mo ki maua, koe ni ihi ai koe kau whai ongo ongo, koe ni ihi koe kau whau polo kalama, o ki ai me toko taha whamafola lea le ti o, koe toko taha e tita polo kalama mo i ongo ongo, kai pehe foki ki he toko taha ngā ue whawhai tā. Aia ne kamata e polo kalama koe ni he aho monite, pea ne kamata pea ahi koe ni pa mei he palasi mo tua taha i he fonuani, pa mei he laine o e ngai hatu i loa i he senturi taha whaai Koreani o whafofua ki he tau taha tolu hivanima. Koe laine koe ni o hatu i Joseon, pe koe ni pe i loa i Koreani koe Joseon Dynasty. Pea ni whai foki pa me a ahi ki he taua maalunga taha i he fonuani ai Namsen Tower, ai a ne langa ia he tau taha hiva ono hiva, o toki hufi he tau taha hiva fitu nima. O whamata unga pe ke unga ki ai a fitu utaki kotoa pe i he fonuani hili ko ia motuhia ai ngahi fitu utaki i he tau whalo fonua i he tau taha hiva nima o fulutupu i he pahaa o ongo Korea pia mo Siapani. Ni ai foki pa mo a ahi ko eni o Korea tonga, pe ko e tempale ia a ki nau tolu ko eni nau tui i he tui whakalotu o e Buddhism pe ko e puta. Ai a ko e mato unga foki ai a ahi ki he tempale ko eni taha foki e lia ko eni o tu wai e tempale ko eni i Korea ni. I he whetu mo tua taha i he anga ko ia ai tuku au mai e whanofo o e langa whalakalaka i he fonuani. O ilonga pe ia, ke hiko e tempale ko e ni o i he fotunga pe ia e fotunga langa whale motua ko ia o Korea. Pea ko e ngahi whetu takatai ko ia i he tempale o kulanga ia i he whaahinga design o e kongani i he taau ko ia o e whakalakalaka. Ni ai foki pa moe a ahi i he hili aki he feituu ne uluaki whahoko me iai ai ngahi ngā ue whamaketi o e kolomua ko eni o Korea Tonga a Seoul. Aia o ko whafofua ko e maketi lahi taha eni i he taimi ko ia ne kamakamata me ai a langa whalakalaka i he fonuani hili ko ia a hono pule i ki nau tolu pea me i Siapani pea pehe foki ki he pule i he malumalu o Amerika i he ngahi tau ki muini hili a hono pule i ki nau tolu e Siapani i he taulahi. I he aho monite ai pe ne wha osi ai ahi ne wha hoko he aho monite ki he maketi whi whakatau aki whaloto whanua o Seoul o mei ko e maketi ko e ni ko e ngahi koloa pe ngauhi whaloto whanua i he whanuani ne ngauhi ai ngahi koloa ko e ni ke tuku atu o whatau i he maketi ko e ni. Aia ko e maketi ko e ni ko laka hake he tau e te au e ne tuu i he kolomua ko e ni o Seoul talupa me tau taha hiva noa whaa. I he hiri ane whahokole vai ai whakaeke pia mo i toko taha whakaari mea tokoni i loa i Koreani i he platform koe ni koe YouTube o mātua unga eni koe
iwi malawa ko ia o ku i he tau tupu ke nau langa whalakalaka ai whonuani. Ai a koe toko taha koe ni ko Tisu Ngang, koe talo ene kamata ene ki platform koe ni i he YouTube o whikau aki pahamono tu waki ato e ngahi mea tokoni tu whonua ai whonuani ko a uki he kakai e fitu te smaleu miliona a ki nau tolu o ku nau like pe te nau tautou wakai ai platform koe ni koe ai totaha i loa koe ni ke wakai e whamui mitaha o i unga koe au kiai ai mea tokoni tu whonua o e whonuani. Pea okai a ofalahi atu ki tonga eiki pea mo e fua whatongia o ku whahoko mai pea mei hotau ki pureanga. Kai malo pito ho mo mea mai ka mo mea tua whatu. Ko e whaiongo ia o e Komson Whamafola lea o tonga vai whanua tūpola i ene lipo tanga tonu mai me Sol ko lea. Mahina foki nei toe e whakahoko mo a ai ane awhi ke mi siu me whawhanua a ko lea. Aia o ku ia e whafuafua ko laka hika kai toko wat te smalewa miliona i he tau o ku nau whalaa watu o mamatai ai mi siu me ko e ni. Nai whakaosi aki ai a ahi i he whiaf ane awhi e whaka eke make e whaiongo e whalene vai whanua tūpola mo e Palestine kau tahatak mamata o ko lea Chai Sang-ri. Ko e aho wha whoki o nowe mai ta ukotoa o whamanatua i he aho e konistu tōne. Aia koe ta uni o hoko ia i he aho whalaite, ka o kutok whamanatu ia i he monite e wike kahau a ki ai aho mālolo whakawhanua. Alice tupo ai pe me whakaiki ki o taranoko ia. Koe ta uni koe ka katoia e tau teo whawhitu o e konistu tōne a tonga ni, koe lao pule ia o kone tataki mo pule i koe ngahi ngā ue pule a ngā me whanua. Koe maa i moa whatwhanua ai ulaki wha ki ngi seans tupo ulaki ai konistu tōne o tonga ni, i aho wha koe no vema o i tau tamalu fitni maa. Koe lao eni o kune tutu uni ai whaunga koe pule anga tonga mo ngahi mawhai pule ai pule anga, whalelea mo whamau anga. O ku waiwahi la lahi ke konga i tolu ai konistu tōne ai koe konga ulaki o ku whahai ai ngahi to tonu koe ai kakaitonga, ko ngā wā koe whaunga whalele koe pule anga, pea koe tolu lewa o ku whikau ake me pule i koe kele mhono whātau, kai umaa ai hoko atu koe o e ngahi laine tuku whaholo. O ku maa opa ngahi whahinuhino koe ki anga mo ui ai kakai i konistu tōne, ke puke ai mau me melino ai nofo, i hono o mai koe tau ataina ki e te lotu, lea pe whaha e te whakakaukau, tangi kia mea ku te tai whemali ki ai ngahi mea ke he pē. Koe pule anga whatu i whakonistu tōne mo whate mo ka lati, pea ko mei senturi e taha mo konga ai lau malelelei me tolonga mai e konistu tōne, o ne matu uaki ai ta awo taimi pea malawa pe ke liliu e whalelea o whatatau ke whemau e aho, ke lelei koia ai kakai kotoa pē. Neongo koe aho to tonu e konistu tōne ai aho whalaite, ka kua wholoa mai hono liliu koe e pule anga ai whamanato e ngahi aho mahu inga whawhanua koe ni, ke tok whahoko pe i aho moni te pe koe whalaite. Ma ai ngongo ai leiteo mo i televisione tonga, kua o Alice Tupo. Nā e whakahoko i he mahina kua osi ai konflenisi a kau ompat meni o ngai whanua Asia mo i Pasifiki i Welinga Toni ni Usila. Pea koe kaweinga o i konflenisi, ke kei aonga i ngawe ompat meni mo tariui ki ai puli anga. Alice tupo wai pe mo i taranoa ko ia. Nei whatautata ki pe ai konflenisi e ompat meni a Victoria, Australia, e Deborah Glass ai koe Palestini whawheitu uia o i konflenisi ai kau ompat meni o ngai whanua o Asia mo i Pasifiki, mo e ompat meni pule ko ia ano sina ko Bita Basha, o kone toi hoko pe ko Palestini hono waia e kau taha ompat meni whamaha pule a ngā. Nei whahoko whataha ai konfenisi ko ni mhono kātoa ngā i ho tauano ngofulu o i ofisi o i ompat meni ano sila, ai koe fofua ofisi i ompat meni nei whoto ia toi whanua kehe me ngai whanua Sikentovinia, mo e uluaki ko ia i he Pasifiki. Nei wheloto e ngai whanua me mipa i he konfenisi e kau ompat meni ngai whanua o Asia mo i Pasifiki, o kawea tongani ke nau hoko ko i whaiwhaitak anga o ngā ue wha ompat meni tuki mua i he wheituu. Nā to e whapapau me mahu inga koe o ongo wheloto i whawapule anga ki hono malu i koe ompat meni, mo nau ngahi ngā ue. Koe uluaki koe te stoi mo oni we nisi ki hono malu i mo hakea ki i o ngahi ofisi ompat meni, ai ne tali e komsoni a venisi e tau anoa taha hiva. O ku whahai e ngahi to unga whawapule anga ki ngahi ngā ue ompat meni o kawai ha whaunga whalao mālohi mo whakonistu tone, kono whiri ha ompat meni i he to unga mā alunga taha i mawhai, tau mo totonu, tau ataina mo whalao, tau ataina me he whahinga kaunoa meiha ma o mawhai kehe, mo i whemau koe ha patseti wheunga o tau ataina.
Koe wana toi whapapau I ai whatongia o ompat meni ma ngai whaunga whalelei wā ki hono pātolo aki mo malu I ngai totono tangata pulelelei mai pule ko ia ai lao. O matungai me ngahi te stoi mo oni we nisi nei tali whalelea lahi ai kautaha koe ngai pule anga whatataha pe koe unga I aho tahono koe o ti sema ta wanoa wanoa. O ko whamau inga ia ia whatongia o ompat meni pia ki whoto mo whakaivia e tawataina ngahi ofisi o ompat meni. I kai ngā taina toi whamamawhai mahu inga o ngā ue ai ompat meni ki hono hake aki e ngā ue tāue pule anga, malui mo whapapa I ngahi totonu e kakai mai nau mo ui, ngahi tefto I tawa taina, pule ai lau, ataki tua, tali ui ki whatongia mai ngā ue tāu mo totonu. Na nau toi tokanga makei ki a tokoni whalukfua ki ngai pole o whiriri wake o ea, Moi veri taki mo whetokoni ake ono whahoko e whaunga ngā ue o kulelei taha I e sia mai Pasifiki pe ke whawaha pule anga. Nei take atu ai ompat meni ai sea tau mai peau I he kau whafafonga toko whami to ngani ki he konfenisi koia ai kau ompat meni o ngai whanua koia o e sia mai Pasifiki. Ma ai ngongo ai leitio mai televisione to ngā kou Alice Tupo. O ku toi pe lau houa, pe na pangapanga maali e ngahi loto o ku kei whakatatali ki whirisi I mai wāhenga tonga tapu whā, tonga tapu ono mo tonga tapu whitu. E whakahoko ai a pongpongi he taimi hiwa ki whā ai whiri ko eni, I e ngahi whai anga whiri e whātaha I tongani. Mahino whoki ko o sta ofi ngahi kempeini ki whirisi I he taimi hiwa o I pongpongi ni. Kai kehe ko makatuunga whirisi I kone ngahi wāhenga ko eni, ko no whakatai aunga I he whamau anga lahi ai whiri ko ia, ai ola I whili mi ngai wāhenga ko eni he tau ko osi, I he mahino nei iai ai whakamooni ki e hia ko I totongi ke whakalotoi. Nei kumole heni ai sea I he whalealea ai whafufunga kakai o tonga tapu whā ko Minista Paanga Malolo ta tafu moiaki, ko I whafufunga kakai o tonga tapu ono, ka ko e tokon palemi a Malolo poastei pe ke whafufunga kakai o tonga tapu whitu ko Minista e potungau ki ngai ngau whalatufunua Malolo se Minista Saulala. Pea aku kau ahana whakaivia ngahi whanua memi pa he whakatonga Pasifiki ke nau taki mo whewahwahe aki I a ngai whakalakalaka ki he whaunga tautai I he whakatonga. I he kawinga mahu inga nei whakate whitoa e tokanga I kulupu he whakatonga Pasifiki pere SPG I whakatahaanga hono te aua whae ko miti he tautai I he otumotu Solomoni. Te tatoi wakai peheni ki a Alice Tupo mai whakaiki ki o tarana ko ia. Koe kulupu e whātonga e Pasifiki pe koe SPG, o kuna ngāwe ke whoto e whaunga ke whengawe aki ono toka ngā I whakakatoa e mawhai pule ki ngai totonu, mai whaunga whawhekau aki e kalaske kehe o ika koe tūna. Pe ke ngai tautai, koe whawhekau aki koe me wāofi I whakalakalaka o tūna, pe ke ngai tautai kehe I Oceania. Whakaivia koe ngahi tuunga mātu aki mahu inga o ni I koe na nau kau ato me ngai whanua koe Pasifiki ke whakataha ngani. Nei behea I he sea whataimi o SPG toke tā Josie Tamate. O ku lotonga whahoko I ngā ue ai kulupu ki he MOU I he tā ue tōlu koe nei toko osi. Ki he polokalama o ku nei whawhaingo wha I whetūtā ki a kakai o whawhau I interneti hangi koe Zoom. Ai koe pole lahi e ni lotonga koe taimi nei tātā punea ngai kau a whanua I he tō koe ai COVID I tāhiwa. Nā nei toi pehena I ai e whakalakalaka lahi I hono whahoko koe e whataanga koe ni I e mahina ko osi. Ko hina lahi ngahi alea pau I he MOU, e whai ai e whengawe aki whataha mo I whakalakalaka ma ngahi mea koe mahu inga I ai kulupu mo tatonu ke whakamoa. O ge ngahi alea pau ai MOU, e pau ke whauia I ngahi whaunga ngā ue whawhanua, ke tali, pea o kia e whaamu ke whawhainga malia I eni ke malawa ke whai e whamo o ni, I e whataanga koe ka minista, I e whataha hoko koe ai komite tautai I tau who'ou. Ma ai ngongo ai le teo mai televisione tonga ko au Alice Tupo. Uni o ngongo whalatuwhanua pea mai panke whakalakalaka o tonga Tiripi. Te tau wakailewa heni ki he whamuimuitaha mei he malae o Sipoti o Kahili eni. Whamalo te tau kei whiao mai koe wakailewa eni ki he whamuimuitaha mei he malae o Sipoti. Mei he malae o basketbolo. Na e whakahistoria ai kaua te fofua tim basketbolo whakafunua I kakai whiwhine tongani ki he whiao ipo a Polynesia ai kautaha whamaman lahi loa koe whipa I Kaitaia no Usila. Nei foi e tim whiwhine ko eni ai I loa koe tonga maatonga I Tahiti a ki e kai koe walutolu ki he tolfitu. Pea neongo e ulungia
O ia pe fia ke ulaki tim basketball eni mai ka kai fefine atonga. Nei lahi kau wa inga tu ki mua atonga o kau kai Ana Rachel Inare. Nei whakahu e Inare ai kai whakaosi atonga i he lawa ka kato e taimi. Pea nei whakaholo mamata au pito he oku ui ai whaunga kai ko eni koe basa pita i he malae o basketball. Lolotonga wa inga, nei mahino ai toi lahi ange ai tau kei mo iwi a tahiti i he wa inga basketball. Kana kei whinga mālohi pe atonga me he kamataanga wa inga o au kene osi. O ku kau whakataha tongani me otumotu kuki, Haamoa Amerika, Tahiti, peheki Haamoa i he wheahuipu a Polynesia o i tauni. O ku iai mo e wheauhi ma aika kai tangata, pea ku kawat ke ai mo e time whanau tangata a tongani. Kai ke he whetaulaki ai tim whewhine tonga mo Haamoa i he nauwa inga hoko, ki mua pea nauwa inga mo Haamoa Amerika i he aho tolu, i he wheauhi pea koe aho whaa lewa te nauwa inga ai mo e otumotu kuki. E lawa atu ngo timi tu uki mua o wheauhini ki he wheauhi Pacific Games o i tau fo'o i he otumotu Solomone. E toki qualify pe lawa ai ngo timi tu uki mua me he wheauhi ko eni ki he wheauhi pu a Asia. Ko e whaia ko e tim basketball whewhine atonga ko William de Barry. Ko kau wa inga i he timi ko kau kia tāpua ki haunga. Nadia Inare, Le Sila Finau, Patiola Tonga, Ana Inare, Ana Lauteau, Mele Otu Ahovelo, Fifita Milika, Finehika Finau, Caroline Inare, Li Neni Waine, Pea Motala Noa Fifita. Pea mehi akapulu liiki, o kutui kaptene matemaatonga Jason Taumalolo, te naulawa o mao e wheahuipu a mamani hiri a ene foki ki he malaewa inga i ahamonite o wikeni. O ku kawa Taumalolo i he taha kawa inga mahu inga o pito i akapulu liiki o i kuongani, ka uhinai hoko a ene tutu uni, ke tafoki me i he timi anu usila o whafofonga i a tongani i he wanoa taha fitu. Ko haiwi tāki e kina ke kawa inga Pasifiki o kunau i he tuunga maa o lunga o kapulu liiki, ke nau foki o wa inga maa e whanua o kunau hako me iai. Nei pe he Taumalolo lo tonga wha eke make me kau whaiongongo i Britania, ko e talu me he tau wanoa taha fitu mo e mao e he timi ai tui o kunau lava o mao e wheahipu a mamani, pea ku kei mālohi pe ai tui ko e ni. Nei tau tea iai e he NRL a Taumalolo ke ne malolo me he wainga e tolu, hiri a ene whakahoko hatari whatu tā maki, pea ne tok ata ke ne wainga i ahamonite wikeni, i he whepaki me otumotu kuki ai ene mālohi a tonga, a ke kai ko hiwa ua ki hongo furu, pea ne tata o tu o uai a Taumalolo. E whepaki a tonga moha amoa i he kwata whainolo i he ahamonite wiki kahau, pea ne pehe Taumalolo, o kune whiawhia ke sio o kulahi e kauwa inga haamoa i loa, ko nau foki o whafafonga i e whanua ku nau hako me iai, pea kune ilo ko e timi lelei eni. Ne oloki kamata e whiahuipu a mamani e tau tāhiva ni mawha, pea ko e whanua pe e tolu ko nau ikunai a ia ko mautu o tahai e Nusila, mautu o tole Britania, pea ko ikunai tu o taha ia e he haulolotonga e Australia. Ka pau e ikuna atonga i haamoa i wiki kahau, e iai whenga maali e te nau te whitaulaki mo Inglani i he semi-finalo. Ko e whamui taha pea mei he mala e oisipoti, te tau wakaile waheni ki he tuunga o ea, tukua te me senta whamtala ea tonga i whaamotu mai potungai Meidek. Malo e tau tau mau ke whiawhini ka tukua mua whamui taha whamtala ea, i no hiki me wawakai matangi e tonga me whaamotu. Rua ki pe ko ngahi whakatokanga koni ke ngahi vai whanua, ko tukua tuheni ha whakatokanga uhalahi mo tāwhea, ki he kotoa pe ngahi vai whanua o e otutongani. Pe koe tuunga lolotonga o ea, ko alo tāmaki uhau ko ngā unu mai me he potahi whakahifo ko o otutongani. Pau whawufua ke nea o mai ke otutongani ki he whiawhini, o tau whanonga me ai o au ke whalaite. Ko iai ko ha au fia uha pe ki ha mana, te ne uesia otutongani he pōni o au ki he whalaite. Lolotonga ko ia ko ha matangi uangi me hahake mo toki lau hake, o ne kāpui e kotoa pe o otutongani. Pe koe whamata ea rewa koe ke tua pō pompongi ke otutonga, ki hongo niwa, angi ki mamalohi matangi me hahake mo toki lau hake, whataha pe ki ai pa mo au fia mo whapōpō uri langi, pe mo ha uha, pe whaau pe ke lololahi i hangahi taimi, pe mo mana. Ki wawa uha apai tonga tapu pe heki e ua, angi ki ke mamalohi matangi me hahake mo toki lau hake, pe whaau pe ke angi malohi angi i hangahi taimi. Whataha pe ke ai pa mo au fia langi mo uha, pe whaau pe ke lololahi i hangahi taimi, pe heki ha mana. Ko iai pe whawufua ke ngahi uhalahi ko ni, tene malawa ke ni whakatupu ha tāwhea mo e anoanu, ke ngahi e ria ko ni maulalo, ki he kotoa pe ngahi vai whanua ko ni o tutongani. Pako fua mawhana rewa ke o tutongani ke pōni, whawufua ke i waha ti liseses ko uaua ke he wafa,
Pagka maulunga taha ki a pongpongi whawhufua ke nofo whahati li sesas ko wanu ke hua balu. Whamatara ea rewa koe ki tahi mo ngahi whatokanga ki ngahi potahi. O kei tuku ar pehe ni ha whatokanga hako mo whare i tokanga koe ke whanki wakaiki. Ke kei tokanga pehe o koe ki tahi ke ngahi potahi koe no wawau, haapai, tonga tapu, eua, telegi-tonga, pehe ki telegi-toki lau. Pagka whamatara ea rewa koe ke tua po pongpongi ke ngahi potahi o tutongani. Ke ngahi potahi koe no wawau, haapai, tonga tapu, eua, telegi-tonga, pehe ki telegi-toki lau. Angi matangi me haha ke me te lau haki he mai le tahe tahanima ke hua no ke he hoa. Pea hiki hake wau ke mai le tahe hua nima ke he hoa i hangahi taimi. Au kou si e tahi o malwa ke a e maulunga pea ke mita ua poi nima. Ke po tahi le koe ongo ni ua, tokanga matangi yangi be me haha ke mo te lau haki i he mai le tahe ongo fuke tahanima ke he hoa. Pea hiki hake peo au ke mai le tahe hua no ke he hoa i hangahi taimi. Au toka maari ke si e tahi o malwa ke a e maulunga pea ke mita ua. Peka taimi lewa e tahi nukalofa wafufu ke tau maari e tahi e hawhe toru a hinghengi, pe mahatoka ki he toe nima ke hiwa pongpongi a pongpongi. La amu mahina wafufu ke hopo e lahi e toe toru ke he ono pongpongi a pongpongi, pe toe mahina ke osiwa nima mehewa a hinghengi. Peke tau whakaose ke pe whamatara ea ke he aho e ono ka haku mai ki nukalofa. Angiki ke mamalo he matangi me hahake me tonga hahake, pe lahi beke alo maari e tu ke he angi hangahi taimi e au whiai, pe ai pepa moa uha tumo to holo ke wiki kaha uia. Peke fua maa whanare waki nukalofa whawhufua peke au ke maa whanataha wahati li seses ko hua fitu ke he hua hivi. Peke maulalo taha whawhufua ke nofo e wahati li seses ko hua noa ke hua tolu. Hauhau e ea whawhufua ke wahati pesete whinoa ke walu nima. Ko e whamatara ea pia ki he whiawhini ki mua patau mawai tatu e wakai peheni ke talanoa lalahi oi aho. Maho inga ke tānaki ai vai uha pia ngawe aki whapoto aki mo tuhani koe uhi koe kamata eni e tau whanonga ia to e whaahita ua whaua no wa tolu ai ne kamata ia amiafi. Whamanatua aho e konistu tone i aho whae mahinani aia koe aho whalaite o wike ini ka okutoku whamanatua ia i aho monite o wike kahao aki ai aho malolo whakawhanua. Pea toi koe lau hoa pe whakahoka e whirisi i ma ai wahenga o tonga tapu wha hono pia mo fitu a pongpongi. Pea koe lawa kakato pea mo ngongo i lea whakatonga mo i le tio ka mawhaka televison tonga ki he whiawhini mo i ai whakaamune au tono atu ki loto whale o i tonga hono kotoa. Whamalo e te tau ke whi ao mai ko au senoli tatu i wai ka mō mea.